Tharikira ya muthenya wa ira iri ratigire andu eri makuite na angi mugwanja makihonia nguraro cia rithathi mwena wa Kerio Valley county-ini ya Elgeyo Marakwet. Riu nithiite nambere na kwongerera ciuria iguru rigi wirutiri wa thirikari hari gukinyia muthia tharikira ici. Kuringana na aikari, tharikira ino iratabanirio thaa mugwanja muthenya barigici kuria aici a mahiu aria nimerani ya ruriri rwa Pokot itanyihiire 200 iria yumiririe na kwambiriria kuhura rithathi kiundutho. Aikari magicungiririo gwithara na njira ciothe. Tukaingia huko, tulikuwa shambani kama pia sisi wote marsase ta wengine umbe wako hospitali, nilikuwa mimi peke yangu, kumbe wengine wako hapa. Ni kwamba ng'ombe 600 walichukuliwa na wale wakora kutoka Tiati, na sina haibu ama sitaona haya kusema kwamba wale ni wakora kutoka Pokot, wale wa Tiati constituency. Nakumbuka tharikira ino irokire othiko nini thutha wa tharikira ingi iria yakuruhanirie baadhi ya thukuru umwe mwena uyu gicigo giki gigituika gitumiro kia ekinayaya. Nakumbuka juzi wakati gari lile lilipogongwa, mwakilishi wa kike akasema wale ni wakora kutoka Nairobi. So nataka leo pia mwenzangu, my counterpart kutoka West Pokot, uje pia uongee useme wale ni wakora kutoka wapi, kwa sababu ni kama wewe pia unajuanga wakora wale wanatoka wapi. Thibitari ino wa Moi Teaching and Referral mwena wa Eldoret kuria tandatu aria maragurarire mararigitirwo ni kuo Atongoria matiganite mekinyirie magiukirira tharikira ici na njira nene. We cannot continue allowing this kind of attacks in which people lose lives, livestock lost, and all manner of property destroyed. This, I firmly believe, has to come to an end. Ningĩ Atongoria ni morotete thirikari makiuga ndirira kuwa gicigo giki na uritu guku makimiorota kumana na kugonderera kugacirithio gitiri. And it will only come to an end if we engaged in multidisciplinary we took an all-stakeholder approach to look for durable peace in Kerio Valley. Imati yangu ilituita Nakuru na kiburi kubwa ukatuambia kwamba hakuna kiongozi yote anafaa kuuliza maswali kwa sababu tunaenda kufanya operation kubwa Kerio Valley. Sasa ni miezi miwili imepita. Matiangi hatujaona watu wako wakifanya kazi. Na cio ngwataniro cia kurwerera ihoto cia umundu undumwe na ikundi tare cia githirikari riu ni cimenereirie tharikira ici ni kiria marauga ni kwaga gwikirira kugitira muingi wa gitaru giki. Kina mama wametoroka manyumbani, watu wamepoteza maisha kiolela holela, watu waendelee na shughuli zao za kawaida, na wale pia wameumia, wana chakula. Ikundi ici no ihoete honge cia ugitiri gucenjia njira iria irahuthira mwena uyu hari kuhurana na aici ya mahiu kuona itire iraciara maciaro. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataru wa Mwangi.